Hai menazak lumdle namai kri keu zing kaizis nating kum chana jang kaizem mandai kamai higi ke derein sa paulia gai radle anui zemele ne hangya msui ibsam chuna delhi ge anui zem ki hang zeme building ze teleuta zela dle ze ka che dle zai chuna delhi ge anui zem ki zeme building teleuta ze bam ge ze plung ki ge bza ka cham gari te saubam ro committee te rabam zemna me sa un tak rabam zai rabam ka halang babam zane de se te rabam babam ka cham be teleu gu le ze ka che dle zai chuna delhi ge anui zem ki teleuta ze bam ze hanai kum habai ke mangna kru ke soge te loi gu le ze ka che dle zai chuna delhi ge anui zem ki hange teleuta ze bam be teleu loi gai design ha chuna assam manipur nagaland ge anui zeme bam rame delhi ge wang ke ze long hare ze gulak pelang ram le ne ze long timi chai gai gu dle je pau ze ge na delhi ge anui zeme bam rame zu chuna anui zeme go building heki teleuta ze bam ge ze changbui mle na ka charang kang ze du ka chei nelis du pe nga gai design igu le ka che bilam ge du chitau gai dle Zane Nagaland Waka District Ruchayan Bandari Subdivision ka chebe bamge tetibe bamai hegi nchet kana aigum bihige hege lu babamge technical ge makakle be bam zigne pok pe zemina hang sruk chai di zane mina hang madai me ka hazam dele ze ka che dele zai chi hege lu babamge technical ge kakle be bam zigne pok pe lu bachange du hameidu meikeu ka kadai le ze ka che le Zane Nagaland Waka District gu additional superintendent of police Suriso ke kuinkarne saze chige chai di me mina hang sruk zane ka hazam me mina hang khre me ze chige mata temle ze ka che dele zai chi mina hangkre me boze assam sonapur saru patar ge bam kore mele ze ka che dele zane chige ka hazam me mina hang madai me bo du ze Dimapur heuki me pungteti zane be bamge state disaster response force and medical team me bodu wangchang dele ze ka che dele zane chi Nagaland Waka district Ruchayan hege lu be bam lunge kakle be pe zehmi to pet begine mina hang srung me zeru chani blam gine police mene mina hang na ze nim dele ze ka che dele za chi Nagaland Waka district Ruchayan ge kakle be pe ze hege lu blunge mi ne mina hang srung me ze Ruchani bzigine Waka district ge bamrame mina ge ki me nuisui hre zane Hindu hingdle ze police mene sale zane police mene saze chige mina hang srok me zeru chani blam gine nimni me mina hang na ze chige hege lubata te bige pam pau mele ze ka chele Zane Assam banai Mizoram gu border ram rai ge pating ti mene gdei ndeulam gine kakle blam ge ze Mizoram state ge boundary committee hange kalangai bro ge sui te be home minister ki sabdanga ne teti be ba mai ge haruango te dele ze ka che dele zane Mizoram ge teti beting kum chana jang kai je chum kru ke ge election bam dip zigna Assam banai Mizoram state gu haram rai border ge gdei ndeulam ge ne pating ti mene kakle be mpau te ze bam mpau so dip ze close mpau chudai gu dele ze ka che dele Zane Nagaland Secretariat Plaza ge Nzanai Rima ge Republic Day kahangi be program bam ge Nagaland gu Governor La Ganesh sanne anui Naga mugu gdei pe pen chi rablam ge pating ti mene kleuze te chi mag zebam be Naga political issue lam ge sachu dele zai chi ge Nagaland gu Governor La Ganesh sanne sa se anui Naga mugu pating ti mene gdei pe pen chi rablam ge te chi mag zebam be final solution close anui Naga mugu te chi chilra hange hai menaze milam lam gene zene ka cham begine zo chu ze ta te chu ra hange kyam gai dele ze du ka che dele Zane Nagaland gu Chief Minister ni firu ne dun znai rimai ge Republic Day ka hangi bige India banai Myanmar kade gu haram rai border ge FMR lu tulu ze Indiram gu central government mene fencing kaindra hange kamkyu gai blam ge ze kai mag ge mpon tora hange nangule ze ka chedele Zane Nagaland gu Chief Minister ni firu ne sa ze ndai gum ze te unchi ramei be pampui pe pera hange ta te ra hange nangule ze ka chedele ndai te be ne low designer Nagaland na Myanmar kade me ze haram
ram raite zane kanalam naga me bamle je ka chudle zane te tibe chaika ka du indiaram go union home minister amit sane du ka chudle indiaram go government ne india myanmar border ram rai ge fmr lutulu je fencing ne kai tingai du dle de zane indiaram ka dei je ngom chil rahang bangladesh bnai indiaram ka dei go haram rai boundary ge kai gum je je achelis du nagaland go chief minister ne indiaram go center me je ngom pau go le je ache zane nagaland go deputy chief minister wai petone du te tibe mamai ge sa je north east state ge myanmar ka dei je haram rai te me je ngom pau go le je ache zane nsa im ne du indiaram go center me ne chuna decision luga ni blam ge india myanmar border ge fmr lutulu je fencing ka indra hange kamkeu gai blam ge je pani lunga lag je oppose te dile zaituna indiaram go center me ne decision lugai be myanmar indian border ge fmr lutulu je fencing kai dina indiaram ka dei ge bamme zane myanmar ka dei ge bamme anui nagam je terim na kam gai gudle je ka chedle pose jigene fmr lutulu je fencing kai rahange indian myanmar border haram rai ge lun magule je nsn im ne du ka chele zane myanmar kadai gene lunghre uza indiaram kadai kaguza manipur kamjong district ge nsi changja lungpo me mina hai madai ria gumza doctor mane tetibe ba mai ge ka hare mze teleuza ne rahura me pegai dile ze ka chedile za chige myanmar kadai gene lunghre uza manipur kamjong district ge nse ko me nsi changja mina hai madai mze doctor mane teleuga ze ne rahu pegai mroga ze hapui me ze ne pui mira mane kile ze ka chedile hapui me bnai pui mina hai ke ze hang reksro mpe mi zane mpe nung ramene hai ke ze hang him re zane hana point ramene hai ke ze hang kreu le zaka chedle zane west bengal go congress president adir ranjan chaudhary ne znai rimai ge saja congress mene barat jodo nyai yatra tet bege west bengal state ge public meeting robam rahange ze permission ngau malai jaka chedle zaiman sapo musoge adir ranjan chaudhary ne saja party mene organize te rahange public meeting robam rahange kaning le kagana exam bam jigene permission je TMC government में दागने ngau malai zaka chedle za adir ranjan chaudhary ne saja west bengal state ge TMC government में दागने public meeting robam rahange permission ngau lakbr na magza ampui kira medu te namle zaka chedle za congress mene barat jodonya yatra te bege za assam ge kahre bedau zane chuna west bengal state ge dodai muire le za adir ranjan chaudhary ne salai po jigene chonai kre ke ji ngkaiji te sen takmai gene ai barat jodonya yatra congress mene bize te chudai gule west bengal state ge kachule zan assam dima haso district NCHAC go CM debular gorlo sanadun znai kre ke jing kaije srugri maige Padma Bhushan freedom fighter of India Rani Gadin News lungke beting nai mipui lo hai ke je skui wang changbe but anniversary ka hangi bigeze boro haflonge pet kai dele je ka chedle zai chige hangi pe gai zane boro haflonge Rani Gadin Ligu statue bambe pihya compound me teleura hange tingchu let pet betadu te wai dele je du ka chedle ai gena na mai kri ke jing kai je snating kum chana jang kai je madai kam mai higi ge de rein sa Pauza loi gai dele pi gai zain kingai ni melei ne je to dele Bring